o mga suliran sa kalibutan? Suliran sa mga kabataan? Nagkadaiyang korupsyon sa katilingban? O bisan sa atong simbahan? Adiksyon o suliran sa droga? Panagbahin-bahin sa katawhan? Sa relihiyon o tinuhuan? O guban pang mga suliran? Unsay mga hinungdan ni ining tanan? Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Kining grasya sa atong pagkakristohanon, kung dili maoy atong tagaan og dakong importansya, o dili ba nato palihukon ang agda niini nga mao nga grasya, kitang tao ang atong pilion ang ato ragyong kaugalingong kagustuhan. Kana bang gitawag og personal desire. Kanang tawhanon nato nga kagustuhan. Abot na itong itumbok kay ato manggisaad kagahapon o kagabi kining suliran sa droga mo may atong himuon nga topiko karon. Mao nga ato ning sugdan kung dili nato ni matibawas karon. Of course atong ipadayon pud sa sunod no segment sa atong programa. Akong usbon kung kining grasya no nga nadawat nato sa bunyag. Sa bunyag magyon nato madawat ning grasya kay sa atong pagtuong Katoliko human makasa ang atong unang ginikanan Adan og Eva ang grasya na luwatan. Mo nang risudayon ng gitawag nato original sin. Unsa man ang original sin? Ang pagkawala na grasya sa tao. Dayon ni entrada na po dayon diha, ni sud na po dayon diha automatic kanang gitawag na to concupiscence. Kanabang kita ba ang tao doon na nay pagkamahiligon sa sayop o inclination sa sayop o kanang gitawag na to mga impurities. Mo na nga kining atong pagkatao impure na no bisan gani no nga mabunyagan ta mabalik na ang grasya pero kanang concupiscence kanang pagka mahiligo nato sa sayop doon na natay inclination ana naapagihapon na pero bintaha na lang kung naa na ang grasya kay kung maglabi ang atong gugma sa Dios mo man ay pilion nato nga mulihok mo man ay mo palihok nato sa pagbuhat og maayo sama sa pagsunod sa unsay kagustuhan sa Dios. Maantigon naman din ta mo dumili.
mo dumili sa angay dumilian, no? Mantigo naman ta mupugong sa angay pugngan. O kini pong suliran sa droga mao man no? Kay ngano god kasagaran gud natong mga tao, pasagdan lang nato ba ang atong mga emosyon o pagbati, kining tawhanon natong inclination, pasagdan nato nga mo'y mupapil, no? O ani kay suwayan kuno nato ni kay daghan mang nabuang ani, ganahan ani, no? No, pagtilaw, pagsuway, lamian man pod. Diha na din magsugod ka ng balik-balik na nga mutilaw sa lami hangtod nga maadik o dili na gyud kabiya. O gani no sa atong pagtuo, kuan ni siya form of idolatry lang gihapon no? Ngano man? Kay ato mang gipili ni nga hilig kaysa ang atong pagtuo. O gipili nato ni nga hilig kaysa atong pagtuo, but pasabot sama ra nga ang Dios atong gipadaplin og mi-focus ta, mi-sentro ta aning lami kuno no sa droga. Mao gihapon na pagsalikway gihapon ni sa kanagaling giingon sa Biblia nga ang bato nga ilang gisalikway nahimo hinoong labing importante, no? Nganong ako ning gisgutan kay hinumdum ko kining droga doon natoy na dumduman ako nga kining galing mga bugoy-bugoy ilan ning giterminohan ginganlan nila nig kung wa ko malimot kanang bato. Bato na pud dabay. Mo ni ilang gipakabato. Ngano ka no sa akong reflection ani nganong nitakdo man pud ni siya nga termino sa pagsimbolo pod sa atong Ginoo, no? Kay sa Biblia ang atong Ginoo gitawag magbato. O niga, ang bato nga ilang gisalikway nahimo hinoong labing importante maorman po ni sa atong kalibutan karon. Si Kristo mo'y labing importante sa atong kinabuhi. Nga key ingredient nga ang atong kinabuhi kung naalang si Kristo na to, masubay gyud ang atong mga lagang, no? Basta na ang Ginoo na to. Wala gali ang Ginoo kay ato siyang gisalikway, dili nato siya pasagdan mosulod sa atong kaugalingon, mao na nga but pasabot gisalikway. No, kung isalikway na nato ning bato ang atong Ginoo, ang atong pagtuo sa Dios, so ang ato na dayang kagustuhan mga personal individual inclination nga naara pa diha ang impurities, no, kung nakadumdum mo sa atong nang nihisgutan aning tawhanon nato nga mga kahugawan, mao na dayon ni muhari mo papel ug kung say gusto hala tumanan ug sa ingon ni ana na wa ta kabantay nga lain na dayon mo atong gisimba, dili na gyud ang Dios. Ang atong gisimba usa na kabutang. Okay, kining droga butang man. Nagtuotang nga mo ni makahatag na to galipay. Pero kining klasiyas kalipay, malipay man to ta pero physical o mawala ra pod. Dili ni siya mao ang galipay nga gusto sa Ginoo nga matagamtaman na do. Kay ang kalipay nga gusto ihatag sa Ginoo na to, nga kanang kalipay nga dili ma-fade, dili mawala ba? Nga hangtod sa hangtod manaagyo na nimo. Wa may lain kini ra man atong pagtuo sa Ginoo, no? Kung naa na to ang Ginoo, kining kalipay, kining joy nga maangkon mas inati nato, dili na mo kupas, no? Dili mo kupas bisan pagpangutan-on ninyo ng kanagali mga santos, no? Kung tugtan pa na sila sa Ginoo nga makigistorya na to, no? Mo siyagi ta dito sa langit, mga nawag tag santos din makigistorya ta. Kung dili pa na bawal, mo gidunta na itong himuon, no? Galing di mo po na, necromancy manggod po na, no? Oo. Okay na mangayo tag tabang nilang, masangpita nilang tabangan ta nilang ampo, pero kanang magigistorya ta nila, bawal na, no? Sa atong pagtuo. Dapat ka, dire, magkuhan na kita, no? Kay naaman ta instruction na aman ta simbahan nga mutulo na to, unsay angay, unsay dili. Kay naagod sa unang Timoteo 3:15 giingon nga ang simbahan kun iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. So ang spokesman, ang tingog sa Dios ato ng madunggan sa simbahan. Di na kinahanglan ba nga ang uban moingon nga di ko mutuo ng simbahan kay tao ra man ang mga pari, ang sasala man pud press nako. Tinuod bitaw na. Pero wa tay mahimo kung ang Dios moingon siya nga ang akong tingog inyong mahibawan binagi ra pod sa inyong simbahan. Na sao man na to. Kaya klaro man na nga si Kristo din iyang gipadala o iyang gipadala o niya nagtukod og simbahan o niya ang simbahan mapuy gitahasan sa Ginoo nga manudlo o nang
mo bitan no ingon nga kinahanglan ang Ginoo mo'y panaogon, mo'y pasultion nga mo jay musulti ay ko mo tuo, dili man na mao, nagbuot naman tag ato ana, no? Ang Ginoo may reveal, may padayag, gipadayag niya, gipadala niya ang bugtong anak atong Ginoong Hesukristo, ug atong Ginoong Hesukristo pod nagsangyaw dayon namatay, nabanaw, ni balik sa langit, pero sawa pa na niya buhata, iyang gitukod ang simbahan, kay ang simbahan mo may iyang sugoon sa pagpanudlo. Mo nang dili na kinahanglan nga moingon ta nga naog ra gud diri Ginoo, pagigistorya ra gud namo, di na kinahanglan kay ang Ginoo nagpili nag mga tawo nga mo'y mo tudlo, mo'y mo padayag sa iyang kabubuton nga mao ng simbahan. Ang kadaot lang nato di ta minaw, di ba? Oh. Di ta maminaw. Mo nang di na kinahanglan nga panaogon pa nato ang Dios, kay naa naman ang iyang simbahan nga iyang gitahasan sa pagpanudlo. Pero mao lagi ang yawa, kuan man pod kini bang mangita jug paagi. Kung dili lagi ta kabantay, pahuna-hunaon ta niya nga ay mugtuan ng mga pari kay mga tao ra na magsisala pares ra na ninyo. Tinuod lagi. Mao nang akong balik-balikon diri nga ang naa sa simbahan ng kasaligan dili ng mga personalan sa atong mga kaparian, kay posible man na silang masayop personal. Pero kana mga pagtulon-an diha nga opisyal kanang hiniusa, kay ang Espiritu Santo God nga gipadala sa simbahan adtong Pentecostes, hiniusa man na siya nga mugiya. Kay nagtukod si Kristo og simbahan, hiniusa hugpong. Sa to pa ang paggiya pod sa Espiritu Santo, hinugpong. Mao na nga mag-council, magtigom ana ang Espiritu Santo mo entrada diha na, mao na nga kung human nga meeting ana nila, ang ilang mga pagtulunan resulta sa lamdag sa Espiritu Santo, di ganang masayop. Mo na nga ang simbahang Katoliko nanudlo nga kung maghisgot ta og faith and morals sa Bisaya ana, tuluhuan og pamatasan, ang simbahan dili masayop. Kay kung moingon ka nga kanang simbahan lunlon tawhanon, dili moingon si Pablo nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran, no? No, kanang 1 Timoteo 3:15 naaman diha gipamulong ni Pablo nga ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. So kung dili pa na tinuod, kung dili pa sukaranan sa kamatuoran ng simbahan, lunlon tawhanon lang sa mga pare, siguradong di gyud kasaligan ng simbahan. Pero kay naa may Espiritu Santong gagiya sa tuluhuan og pamatasan, faith and morals, mo na nga ang simbahan kasaligan sa faith and morals, di ba? Kay kanang pare, no, bisag mamaayo man o daotan o bisag pagdautan ng pare gatudlo nimo, kung manudlo na siya pagtulunan sa simbahan, di siyang masayop ana, kay dili man na iya. Di ba? Mo na, no, nga kita nga naulipon ani karon, no, daghan man yung naulipon aning droga, no. Ato ning ipahinumdom nga this is a form of idolatry. Nga naman kay gipili nato ang atong hilig, gipili nato ang usa ka butang nga mo'y mulipay nato sa nga unta nga ang Dios mo may tinuod nga mulipay nato pinagi sa atong pagtuo niya. Unya, kanang lami nga makuha nato sa droga, temporaryo. Temporaryo. Inigkawala sa epekto, maluya ta din, mangita na po ta. Dayon, kung wala ba tayo kwarta, makabuhat ng tagdi mao. Magkapangawa ta, unsa nila pamaligya, mabaligya na to. Atong ginikanan, mag-uul pa, no? So, mao na ang deception anang idulot nga kalipay kuno sa droga, no? Usbon ko, a form of idolatry na, no, pagsimbag laing Dios na, no? Wala ta kabantayan na nga kung dili na ta mo manalinghog sa simbahan, but usapot dili na nato sundon ang atong pagtuo sa Dios, kay nabuang na ta o naa na ta diri ni tutok sa atong bisyo kining droga, mahulog nga ang atong Dios mao na ng droga. Form of idolatry, no? Unya kuan, kung atong balansihon atong ginikanan, siyempre dili mahimuot. Ang usa sa sugo das na pulo ka sugo nga tahura ang ginikanan, o dili na nato na masunod. Kay siyempre wa po'y ginikanan nga magtudlo sa iyang anak nga mag-adik-adik, di ba? So ang ginikanan, siyempre ang instruction, ang anak dili gid ta magbugbuhat ana. Pero kung ang anak magtuman,
but pasabot wala magtuman anang sugo sa Dios nga tahuron ng ginikanan. Vice versa pod, naampoy mga ginikanan nga mo po'y mag-ulo-ulo ana, di ba? Kay parehas raman ta, maanak, maginikanan man o maanak, posibleng mabiktima aning kining kuana, Diyosa, no? Diyosa, no? Idol, no? Matawag man nato nig idol ning pag-addiction sa droga, no? Nga naman kay sa atong pagtuo, bisan pagali unsa bisag unsang pagtuo, wa man gyud siguro magtudlo ana nga maayo na. Gani lantaran man gyud nang ikadaot nato nya nganong mo man gyud na ato gyung gusto, no? Mo nagpaulipon man dana. Atong pahinomdom pod. Nganong mahimo na to na una, but na hunaon, matag tao na agyon ng kagawasan. Ganang gitawag na itong free will sa in English. But pasabot, magkapili tao kung siya itong gusto. Maayo man o daotan. Oh. Pagsunod sa kabubuton sa Diyos o dili. Di ba? Gasa na sa Diyos nga magkapili ta nga wala tahimua sa Diyos nga murag robot. No? Kay kung mura patag robot o robot pata gihimos Ginoo nga dili ta ka kasupak, maubot po sabot. Panlitan, giprogram tas Ginoo nga maayo ra gyud atong mahimo, dili ta kasupak. Maayo ra pud tanan atong mahimo. Pero wala man ta himuan sa Dios nga murag robot. Tagaan man tag kagawasan, so magkapili ta kung say gusto nato. Dautan ba o dili. Na karon kay kung pilio na to na. Gitagaan ta sa Dios sa kagawasan din ang gipili nato, dili man mao. Nawata kabantay nga ang pagpili natos di mao na mo ulipo na hinuon na to. Nga naman, kung ma-addict na ta sa kanang droga, no? Nila pa kanang shabu kuno. Muabot naman dahil ng panahon nga ang shabu o ang droga mo na mo kuan nimo, mo kontrolar nimo. Mo na magsigig kuan nga okay, nawala nang epekto, ngita na puglain. Ang droga na gakontrolar nimo. O ang imo ng pagbati sa droga mo na gakontrolar, dili na gyud ang imong panghuna-huna, dili na ang imong konsensya. Kaya ang imong konsensya klaro man nga dili gyud na maayo. Sa gobyerno gibawal na kanang addiction. O sa simbahan mao gyapon gibawal. No? So klaro kay na, lantaran kay na, no? Wa po siguro relihiyon nga moingon nga sakto na. Nya nganong ato man gyung buhaton, ngano man? Nga naman kay nagpaulipon ta ana, nagpaulipon ta. Ang konsensya nga mo nun ta nay gasas Ginoo nato nga gamiton para nga makabuhat tag insakto, dili man ang konsensya may atong gigamit. Ang ato mang pagbati nga naulipon anang droga, kana na may gakontrolar. Ang droga na may gakontrolar, mo na may atong gipili, mo na nga kanang droga mo naghimong Dios nato. Di ba wata kabantayan na? Dayon wa ta magunahuna, naraba tay mga anak, di ba? Naraba tay mga anak nga unsa may buti pa sa put nimo kung magpaulipon ka anang droga. Gusto ka ang imong anak pod kung duna na kay anak, kung minyo manggaling ka, buti mong pasabot kay wa man ka magundangan na magpadayon magyapon ka na nga ang imong anak gusto po nimo nga maingon ana pres nimo. Kay og unsay ginikanan but pasabot og unsay imong example but pasabot mo punay gusto nimo nga mabuhat sa imong anak. Dili no, kung dili ka gusto ang imong anak ingon ana naundangi na, ayo himo ang example imong kugalingon nga mayon ka nga anak ayo pagbuhat aniha akura oy unfair po na, di ba? Dapat kung unsay gusto nato sa atong mga anak, mo ni atong buhaton pod. Mayong ta nga, oy dili ta magpabadlong sa katilingban, dili ta magbabadlong sa simbahan, na atong buhaton na, no? Actually, denying the self paghapon tudlo sa atong pagtuo. Kinahanglan mo dumili ta ang mga tawhanon inclination nato nga lami lagi, pero kanagong lami god nga temporal, dili na mo gitudlo sa atong pagtuo nga mao gyud na atong pangitaon. Seek first the kingdom of God. But pasabot na pangitaon na tong kalipay nga dili mo quench, dili mo palong. Wa may laing makahatag anang klasiyas kalipay. Ginoo raman. Di ba? Kinsa tong mukaon sa kong lawas ug moinom sa akong dugo makabaton og kinabuhing dayon. Ha? Sa man na sa San Juan 6. Nawata kabantay na ang tinuod nga bato dili ng shabu.
No, ang tinuod nga bato nga mo di makahatag natog tinuod nga kalipay ang atong Ginoong Hesukristo. Ano man kay unsay gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo, kinsa tong mukaon sa akong lawas o moinom sa akong dugo magkabaton og kinabuhing dayon. Puto sabot na dito mamatay ni makakaon dana. Oo, puto sabot magkabaton tag tinuod nga kalipay. Naasa man na magkaon na to. Diya sa sakramentohanong paagi diya sa misa katong sugo ni Kristo ba nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Subot po sabot ang tinuod nga bato kung kanon magaling nato na ay pagkaon man yun kay pagkaon man ni Kristo yang kagalingon diya sa misa no nang sa breaking of the bread tipik-tipik tinapay. So mao na nga nganong pilion man yun ang sabo nga naay gitudlos Ginoo nga mao nang santos nga misa kanang komunyon no. So ay ragon ninyo, tuo mo na ko, balik-balik mo apil sa misa. Dayon pagtuon po mo pulong sa Ginoo. Di ba kanang inyong kalipay nga makuha sa droga, wara na kumingking sa kalipay nga makuha nato sa kanang lawas gyud ni Kristo nga sige na to i-renew sa pagkaon diya sa matag misa. Wala ba kahibalo nga nung daghan kayo o di po nung kay daghan kayo no? Pangutahan na ragod mo, interviewhan ninyo ng sigig tambong sa misa, kanang sigig kaon sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Pangutanan ninyo na sila then ikumpara sa unsay kalipay nilang nakuha diha ni epekto o kanang kalipay nga inyong nakuha sa droga. No, tagaan mo na kog sample. Kung ato gong kalawaton ang himuon natong bato, nga diha ta mo kuhag kalipay ang atong Ginoo, diha gud ang Ginoo mo puyo sa atong kagalingon, naaman ang grasya nga dili ta mubuhat og dawtan. Dayon ang malipay dili lang ikaw sa makuha nimong kalipay, malipay ang atong pangagamhanan gobyerno kay di gud kabadlongon. Then malipay pud ang simbahan, malipay pud ang Dios. So tanan malipay dili kay ikaw lang. Nya kung kanang droga mo imong kuhaag kalipay, ikaw ra po'y nalipay. Kung ano man kay ang gobyerno wa malipay kay pabadlong maga, dakpunon maga. O ang simbahan na samot kay bawal gyud ang himuon natong Dios ng droga. Samot ng Dios. So mo nay kanang gitawag og deception nga kalipay. Mo nay kanang kalipaya parehas na sa kanang sa Yohanon anti kay mo man ay gusto siyawa jud, di ba? Kanang si gusto siya rin malipay ang Dios dili. Di ba? Wata kabantay ana nga kanang kalipay o lami nga makuha nato sa droga para ranas tong kagalingon. No? Ngano man kay supak man ang gobyerno ana kay addiction man na, dakpunon man na, bawal man na. Then ang simbahan na samot, ang Dios na samot, pabadlong mo na imong gibuhat. Di ba? Lami lagi. Pero imong gipili ang lami nga ikaw rin lamian. Unya, limbong pagyod nga lami. Kay ang tudlos Ginoo nga lami, nga maangko na to ang lami o kalipay nga dili mawala. Kanang kinabuhing dayon. Kanang tudlo sa atong pagtuo. Na kanang kalipay nga imong makuha des droga temporary ra man na inig kawala sa epekto mawa na po din mangita na po gaw nya guwa kay kwarta sa man nimo ngawat na ka manulis ka. Labad pas ulos ginikanan nya unsa man na aron unsa may nahitabo ron sa atong katilingban nagya ng droga. Nya inig atubang natos Ginoo nakatay naong atubang sa Ginoo na atong anak dili nato tagaag insakto nga example may nato no kita ray nalipay then ang katilingban sa gobyerno o katilingban nga Dios no ng simbahan labaw sa tanan ang Dios wa malipay kita ray lipay-lipay ato di ba? Nya sige ra ba tag hanggap sa hangin nga ang tag-iya Ginoo Dios sige ra ba tag sana tagamtam sa kahayag sa adlaw nga ang tag-iya Dios nya dili nato lipayo ng Dios kita ray maglipay-lipay pagka ingrato po na to ana di ba? Kaugalingon ray gi tagaang no bili di ba?
Unya, kusog ka ita mo komentaryo na sige na to ug unsay mahimog nga na tong dili maayos gobyerno for example. Oh, kusog ka ita mo komentaryo. Unya atong kaugalingon wa nato komentaryo Oh, di ba? Pagka pagka dili maayo, no? Dapat kung mo komentaryo ta, mo kritik ta, dili po doon ta kuan, no? Untong kaugalingon ayuhon po na to, no? Parang naatay honor mo komentaryo, no? Mailan ta mo komentaryo suban niya tung kugalingon wa na to komentaryo no. Ako ampo ko maingon nga wa gyo ika komentaryo nako. Naapo koy mga kuan gihapon kinahanglan gihapon nga i-upgrade no kay sila pa ning pagpuyo niya atong kalibutan dili pa magyud ta perpekto no nang limbasog pa man ta. Pero kana bang mga klaro kaayo nga dili maayo no. Kumon kayo nya ang tuyuan pag yun ang klaro magyud ang dili maayo no. Naghatag lang tag dili maayo nga example sa atong katilingban. Kung tinuod tang mga tao, kinahanglan ipakita nato ang atong pagkatao. Kinsa may gabuhat sa tao? Ang Dios. So ang mensahe unta sa Dios mao gyud atong buhaton. Naa ang kanang pagka-obedient, no? Pagkamatinumanon. Di ba? Mo man ay sugo, no? Bisan sa atong pamilya, no? Ang maayo nga anak mutuman sa mandos ginikanan. Ug ang maayo pong ginikanan, ang Dios mo ipahari diya sa iyang pagdumala, diya sa iyang pamilya. Diyan ang anak musunod, mutuo, musubay. Na bagoy maayong pamilya nga ang anak dili mutuman sa mandos ginikanan. Di naabay maayong pamilya nga ang ginikanan mo po'y mag-ulo-ulo sa kabuang. Sumo na, no? Kining atong, akong balikon nga, kining atong pagkatao, dili nato ni i-idolize. No? O dili nato ni kanabang, mo'y unsay atong bation, hala, di buhaton na yun. No? Ayaw. Kining atong pagkatao, na diha lagi ka ng mga kahugawan impurities. Gumi ka na lagi sa kanang gitawag nato sa Catechism of Concupiscence. Mo bitaw nga, kung mubasa mo ang libro gali ni Thomas Kempis, nga theologian nga Katoliko no iyag yung gibalik-balik ng pulong da deny ourselves kung gusto ta mo pahimuot sa Ginoo kinahanglan i-deny idumili nato atong kaugalingon nga naman no kay sa atong kaugalingon god naanay nasagol nga mga kahugawan impurities nga mga pagbati nga dili mao kinahanglan pugna nato na dili nato na tagaan kay mo na magnudnod nato sa kadautan no so kanang anang inclination nato nga ganahan daan ng lami sa droga limbong man na kay dili man na tinuod nga kalipay nga mahatag ana no malipay tud ka ikaw rapod o dayon ang uban wala malipay kay dakpunon bawal man na imong gihimo no unya ana wa naman tay igong panahon ato ning iparayon ugma pohon no Biyernes pa man no Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary baga gidagkuan sa atong simbahan no atong obispo Monsignor Sibero Cairmari kini ang inyong alagad sa mong tulumanon lamdag sa kahitasan Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas kauban sa atong mga igsuon sa technical side no Espiritu Ilumba o Danilo Luod okay hangtod ug mapuhon sa ngalan sa Amahan sa Anak si Espiritu Santo Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan suliran sa mga kabataan nagkadaiyang korupsyon sa katilingban ug bisan sa atong simbahan adiksyon o suliran sa droga panagbahin-bahin sa katawhan sa relihiyon o tinuhuan ug uban pang mga suliran unsay mga hinungdan ni ining tanan tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon lamdag sa kahitasan tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo,
Alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.